साथमा श्री लक्ष्मी आमा भइबक्सन्छ। अति दिव्यताका साथमा र यता गोदामा भइबक्सन्छ भगवानको वाम भागमा। उहाँका छोरा उहाँका छोरी हाम्रो गोपालगुरु लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै साधुवाद भगवान कृष्णको। अब आरतीको समय गएको छ। अब हजुरहरूले आरतीको दर्शन गर्न पाउनु हुने हो कि होइन भन्ने मात्रै हो। सम्भव भएछ भने आरतीको दर्शन पनि गराउने भन्ने छ। अब यो अगाडि पुरै खाली गर्नु नारायण, पुरै लामो लाइन लगाएर परदेखि दर्शन होस्। सबैको भिडभाड नगरौँ, कसैले कसैलाई नठेलौँ, धक्का नगरौँ। पुरा भिड हुन्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको दर्शन गर्नका लागि हुनुहुन्छ परन्तु बाहिर समग्र नेपालबाट भक्तहरूको आगमन भएको छ। श्री स्वामीजी महाराज कार्यक्रमद्वारा अब आरती हुनेछ। सबैको लाइभ गरेर हुन्छ नि। लाइभ गर्ने कहाँ छ विकासले कहाँ छ विकास? बत्ती बाल्नु पर्यो अरे मलाई। सबै घन्टी परेको छ। घन्टी पुग्नु भएको चाहिँ आउनु न यहाँ घन्टी वाला यहाँ हरे कृष्ण।
बाटो 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 आमा अलि बाटो श्रीवत्सलक्ष्म कलशोभिकोसपनीताम्रसान्द्रपयोदशोभकं महारवैद्युये किरीटकुण्डलतुयापनि शङ्खसहस्रकुण्डलमुद्दां विरोचमानं वसुदेवैक्षतां तासामाधिरभौ सौरीस्मयमानुकान्तपीतां वैकुण्ठे लोके श्रियर्था लोकरक्षार्थं सान्त्रश्रिया सह वेङ्कटाद्रिसमस्थानं ब्रह्माण्डेनातिकिञ्चनं वेङ्कटेशमो देवो न भूतो न भविष्यति वपापरिमलोल्लासवासिता धर्ममनुकरुणस्य मुदस्मिवासवे फाल्गुने मासिकुणामितरकेन्द्रासने गोविन्दराजो भगवान् प्रातुरासिन् महामुने कदा पुनसङ्घर्षं वेङ्कटप्रजारविन्दाङ्गिषमजलाञ्जनं श्रेष्ठमत्तज्ञानमुदयमतिमुद्धानं स्तूरी
समाधि गुणसागरं शरणीमि नामार्गं भूमि नमोदरं जगत् पुण्यफलं जगन्नाथं शरणं सातवामि जगन्नाथेकरणपतिरीला सुसंग चक्रलांघन सुर सदुमपुण्यमन्दिर सुगंधलग्न सद्गुणस्य नरकपद्मालिका उतंदरे सोत्रये केशोत्रशोभितो आदिततुलनसे गुरुस्तु वेंकटेश्वरः नमस्तनस्य चित्तविद्धि भक्ति चित्रदूलिका प्रवायुः वन्दने नरेन्द्रमन्त्रेन्द्र प्रपन्नलोकैकव प्रसन्नचारुचन्द्रिका सदायन्तमुद्रिका आठात्मोतमेतव भरताय परमोत्तमस्मै प्रथमोदाहरणं कपिवासं विदुर्विमसेचन प्रतिदोरागव प्रातुका प्रभाव श्रीनगर्या महापुर्यं तत्प्रपयतये तटे श्रीदिव्यमदानि श्रीगोपाय मङ्गलं नित्यश्री नित्यमङ्गलं सुगन्धवल्ली हृदयजाति सुवर्णतम्बा पटोत्पलानि ग्रहणदेवी समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसीदलानि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय ओम माधवाय ओम गोविन्दाय ओम विष्णवे ओम मधुसूदनाय ओम त्रिविक्रमाय ओम वामनाय ओम श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय ओम पद्मनाभाय ओम दामोदराय ओम वासुदेवाय नमः ओम श्रीकृष्णाय ओम कमलानाथाय ओम वासुदेवाय ओम सनातनाय ओम वसुदेवात्मजाय नमः ओम पुण्याय नमः लीलावानसविग्रहाय नमः श्रीवत्सकौस्तुभधराय सदावत्सलाय नमः हरे नमः चतुर्भुजाग्रासी गदाशङ्खानिधाय नमः देवकीनन्दनाय नमः श्रीशाय नमः गोप्यात्मजाय नमः यमुनादिगसंहारणे नमः बलभद्रप्रियाय नमः भुवननिधिपराय नमः जगदासुरभजनाय नमः नन्दप्रजननानन्दिने नमः सतिदानन्दविग्रहाय नमः नवनीतविदीप्ताङ्गाय नमः नवनीतनटाय नमः नागाय नमः नवनीतबहाराय नमः षोडशत्रिसहस्रेशाय नमः त्रिभंगी मधुराकृतैन सुखवाग्दाध्यन्दवेन गोविन्दाय योगिनां मतैन वत्सवागतराय नमः नन्दाय धनकासुरमर्दनाय नमः त्रिणीकृततलवर्ताय यमलार्जनभञ्जनाय उत्तानपादभेदेन कमलस्य मलाकृतैन गोमगोपीश्वराय नमः योगिने नमः गोपीश्वरशमप्रभाय नमः ईलापतैन परं ज्योतिषे नमः यातवेत्राय नमः यदुद्वाहाय परिवालिने नमः पितृवाससेन पारिजातभारकाय नमः गोवर्धनवधात्रे नमः गोपालाय नमः सर्वार्गाय नमः आदाय नमः निरन्तराय नमः कामानगाय नमः गन्धर्वनाय नमः मधुग्ने नमः मधुरानगाय द्वारकाय नमः पलिने नमः वृन्दावनसंगाय नमः पुरुषाभूषणाय नमः समन्तकमणिहत्रे नमः नरनारायणात्मकाय नमः कृष्णाक्षसंवर्धनाय नमः मायिने नमः परमपुरुषाय नमः पथिकासंसारणमङ्गलविशारदाय नमः संसारमयमनसाराय नमः मुरारे उन्नतकान्तकाय नमः अनादिब्रह्मचारिणे नमः कृष्णाकृष्णकर्षकाय नमः श्रीफलस्य क्षेत्रे नमः दुर्योधनकुलात्मकाय नमः विदुरकुलवरदाय नमः सर्वप्रदसकाय नमः सत्यवाच्ये नमः सत्यसंकल्पाय नमः सत्यभावनताय नमः जैने नमः सुभद्रा पूर्वजाय नमः जिष्णवे नमः विष्णुमुक्तिप्रदायकाय नमः जगद्गुरवे नमः जगन्नाथाय नमः विशारदाय नमः ध्वंसे नमः बाणासुरकलात्मकाय नमः निष्ठप्रतिशास्त्रे नमः श्रीमद्भागवतं नमः मातृज्ञाने गीता परमोदय काली प्रणमालिका श्रीपदाय नमः दामोदराय देवी भक्तिदानंद विनाशकाय नमः नारायणाय नमः ब्रह्मणे नमः सत्वानाय नमः जगन्नाथ रूपी मत्ताभागाय नमः पुण्यश्लोकाय तीर्थवादाय नीतिवेद्याय नमः सर्वभूतात्मकाय नमः सर्वज्ञानरूपिणे नमः परात्पराय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः रुक्मिणी सत्यभामा सहित श्री कृष्ण चंद्र परब्रह्मणे नमः ओम श्रीयै नमः ओम कृतोद्भवाय नमः कमलाय नमः चंद्रभवने नमः पद्मे नमः वैष्णवे नमः वरारोहाय नमः हरिवल्लभाय नमः शारङ्गिने नमः वेदकालमोघ्रौदये नमः लक्ष्मी नमः ओम प्रकृत्यै नमः विकृत्यै नमः विद्यायै नमः सर्वभूतैकप्रदायै नमः साधायै नमः विभूत्यै नमः सुरभ्यै नमः परमात्मिकाय नमः वासे नमः परमादयाय नमः पद्मायै नमः सुतये नमः स्वाहायै नमः सुधायै नमः सुधायै नमः धन्यायै नमः शरणयै नमः लक्ष्मी नमः नित्यपुष्टाय नमः भावरे नमः दीपे नमः दीप्ते नमः सीतायै नमः सुधाय नमः सुधारणे नमः कमलाय नमः कामाय नमः कामाख्ये नमः क्षीरोदसंभवाय नमः मुक्तप्रदाय नमः बुद्धे नमः नागाय नमः हरिवल्लभाय नमः अशोकाय नमः अमृताय नमः देवोलोक नमस्ताय कीर्ताय नमः लोकसमविनाशिन्ये नमः धर्मनिलयाय नमः करुणाय नमः लोकनाथाय नमः परमप्रियाय नमः परमहंसाय नमः पद्माक्षय नमः परमसुन्दर्यै नमः परमोपवाय नमः परमोक्ते नमः पद्मनाभप्रियाय नमः रमाय नमः पद्ममालाधराय नमः देवी नमः पद्मिन्ये नमः पद्मगन्धिन्ये नमः पुण्यगणाय नमः सुप्रसन्नाय नमः सौदामित्रभाय नमः चन्द्राय नमः चन्द्रवदनाय नमः चतुर्भुजाय नमः चतुर्भुजाय नमः इंदिराय नमः इंदुशीतलाय नमः आढ्यातधनन्ये नमः पुष्पे नमः शिवाय नमः शिवकर्ये नमः सत्ये नमः विमलाय नमः विशुद्धनन्ये नमः तुभ्ये नमः दारिद्र्यनाशिन्ये नमः विद्युत्स्वरूपे नमः शान्ताय नमः शुक्लमानवनाय नमः श्री भास्करे नमः नीलनिलयाय नमः वरारोहाय नमः यशस्विने नमः सुन्दराय नमः उदाराय नमः हरिणे नमः हेममालिन्ये नमः धनधान्यकर्ये नमः सिद्धे नमः त्रयशोभे नमः शुभप्रदाय नमः शुभदानन्दाय नमः परलक्ष्मे नमः सुप्रदाय नमः शिवाय नमः
हिरण्यप्राकारायण संप्रतनायण जयाय मंगलादेवी विष्णुप्रसन्नदिनाय विष्णुपते प्रसन्नाक्षाय नमः नारायण समस्तताय नमः धम्मसिंहे नमः 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 महाकाल्ये नमः शिवाय नमः संपन्नाय नमः श्री देवी नमः भूदेवी नमः नीलवादेवी नमः गोदादेवी नमः गरुडाय नमः हंताय नमः विश्वक्षेत्राय नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः श्री गोदारंगनारदिपदमदिभ्याय नमः लक्ष्मणहनुमत श्री सीताराम नमः परब्रह्मणे नमः रुक्मिणी सत्यभामा राधा सहित श्री परब्रह्मणे नमः श्री नारायण परब्रह्मणे नमः पद्मा श्री पद्म विशाल परब्रह्मणे नमः पद्मावती समेत श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः श्री भूनिवास श्री रंगनाथ परब्रह्मणे नमः श्री भूनिवास श्री वरदराज स्वामिने नमः श्री भूनिवास श्री संपत कुमार परब्रह्मणे नमः श्री भूनिवास श्री गोपीनाथ परब्रह्मणे नमः श्री भूनिवास श्री वैकुंठनाथ परब्रह्मणे नमः। ओम नरसिंहाय महासिंहाय नित्यसिंहाय बलाय वीराय ज्वालाय विशंकर ब्रह्मणे नमः विशंकर ब्रह्मणे योगं विशंकर ब्रह्मणे नमः भगवते श्री लक्ष्मी नरसिंह ब्रह्मणे नमः। ओम श्री सुदर्शनाय चक्रराजाय तेजोज्वलाय महासिद्धाय शास्त्रकार दीप्तांगाय अरुणाकाय प्रभावते नमः अनेकादित संघाताय विजयपति शब्द श्री जगन्नाथ परब्रह्मणे नमः भगवत्पादो जयाय नमः भगवत्पादो विजयाय नमः। ओम अस्मत् गुरुभ्यो नमः अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः सम गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराम गुरासाय नमः श्रीमदियामुने नमः श्रीरामस्ताय श्रीमते बुद्धि राजाय नमः श्रीमन्नाथाय नमः श्रीमते रणोपाय नमः श्रीमते विश्वक्षेणाय नमः श्रीमते सच्चिदानंद प्रभुपादाय नमः संस्थानवादाय नमः नित्यभ्यो मुक्तिभ्यो नमः भक्तिभ्यो भागवतेभ्यो नमः। धृतवाद्यादिगीतादि पुराण पठादि राज्योपचारेषु संतुष्टो भवरागम संतुष्टो भवमाधव संतुष्टाः भवमाधवी। ओम भवदार्थकाक्षिते वैग्रवान्ते महोज्जलेनि संगते सवितरी युग्मङ्गलादिवृषं गुरो सीताक्षय तृतीयायां दिने सोमे परा भवे संवत्सरे करकलग्ने मृगशीर्षं गते विधौ आनन्दयोगे भक्तानाम् अनन्तानां समागमे लक्ष्मीनारायण स्वामी प्रातुरासि जगत्पति। ओम अंगार निर्व्योमनेत्रान्वितमहितयुवा वत्सरे सिंहलग्ने वैशाखे पूर्णिमायां कपितनयुतसत्स्वातिभे विश्वबन्धो लक्ष्मीनारायणोऽसौ सकलजनसमुद्धारहेतोर्दयालुर् नाथो नेपालराष्ट्रे धनगणिनगरे मुक्तिदत्तातुरासीत् क्षेत्रनिवासाय महात्मने श्रीभूमिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम्। लक्ष्मी श्री भक्तवत्सले सेवांगलाय सर्वेषां श्रीलक्ष्मीसाय मंगलम्। श्री अक्रान्तादेवाय कल्याणहेतुनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। अस्तु श्री जनकसूरिकासनाकाशितोरते श्री हस्तिकीनाथाय देवराजाय मंगलम्। कमलायुतकस्तूरी कमलान् समर्पये यादवादेवासाय संपत्पुत्राय मंगलम्। सुस्मिताय सुनाथाय सुन्दरसुन्दरशेखरे सुनाटकीटाय रङ्गनाथाय मंगलम्। मंगलम् भूषणेन्द्राय महनीयगुणहतये चक्रवर्तितनोजाय सार्वभौमाय मंगलम्। श्रीमद्गोपालपादाय गौराभितर्पाय श्रीशङ्करशयनाय श्रीगणदेवाय मंगलम्। लीलानिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राचरणनाथाय श्रीजगन्नाथाय मंगलम्। श्रीभक्ति विष्णुचित्ताय मनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दन सुन्दरी भूतायै नित्यमङ्गलम्। ओम समुद्रं नीलं महाविष्णुं जलन्तं धनुर्मुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। मंगलम चक्रराजाय महनीयगुणाधये पद्मनाभकरां भोजपरिष्काराय मंगलम। काशीविप्रोषकाराय कल्याणगुणशालिने नादीप्रमथनाय सुमहाधीराय मंगलम। भगवत्पार्षदों जयाय मंगलम।
भगवत्पार्षद ओम विजयाय मंगलम आजन्मनः षोडशाब्दधन्यान्तर्विलासिने श्रीशां भवपुष्टाय श्रीषणगोपाय मंगलम् पुरेशपुरानाथदासरत्यादिदेशिके तस्मै यतिराजाय मंगलम् तूलामूलावतीराय तोषिताय सुखये सौगितामात्रिपुणये श्रीशांसाय सुमङ्गलम् वरवैष्णवसाम्राज्यकरवै भवतारिणे गुरवे रङ्गराजाय मङ्गलं मङ्गलं पुनः मीसार्थसम्भवं विष्णोदर्शनस्थापनो जुगत्वण्डीरमण्डले शेषमूर्तिं रामानुजं भजे शुक्लाब्दे तोरसप्तम्यां कृढपक्षे पुनर्वसौ गाधूलामय सम्भूतं श्रीरङ्गाभिमहं भजे पौषशुक्लचतुर्दश्याम् आर्द्रायं शुक्रवासरे काश्यपान्वय सम्भूतं जनार्दनमुनिं भजे चैत्रमासे विशाखायां रघुनाथपदासुतं श्रीवशिष्ठक्लोद्भूतं मुक्तिनारायणं भजे आञ्जनेयाय धीराय बलिनेतिनमङ्गले रामदूताय ते भूयां नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलं मङ्गलाशासनैर्मनाचार्य पुरोगमैः सर्वैस्तपूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को, श्री भूलानंद भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, श्री मुक्तिनाथ भगवान को, श्री बद्रीनाथ भगवान को, जगतगुरु भाष्यकारानंदाचार्य स्वामी महाराज को, समस्त पूर्वाचार्य को, समस्त आचार्य को, भक्त भागवत वृंद को, समस्त भक्त भागवत आमाहरु को, श्री परमाचार्य स्वामी महाराज को, वैकुंठवासी श्री मुक्ति नारायणाचार्य स्वामी महाराज को, श्री स्वामी जी महाराज को, गोवर्धन महोत्सव को, श्री अन्नकूट महोत्सव को, समस्त भक्त भागवत आचार्य आमाहरु को, श्री स्वामी जी महाराज को, जय जय श्रीमन्नारायण। अब हामी सबै शान्त भएर एकछिन बसौँ। एकछिन हामी श्री अखिलादि प्रत्यमङ्ग कल्याण कथामा सोतर समस्त वस्तु विलक्षणानन्द ज्ञानानन्द स्वरूप भगवान श्री लक्ष्मीनाथ प्रभुका सन्निधिमा आज अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा भगवान को दिव्य महिमा छ। हामी सबै बस्नु शान्त भएर, आमाहरू सबै बस्ने त बस्नु, सबै बस्नु शान्त भएर हजुरहरू बस्ने अनि ती बस्नु। श्री श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य वेदान्त प्रवर्तकाचार्य समुद्रमालाय समुद्रमाली समलको विद्वत शिरोमणि सन्त शिरोमणि आभार ब्रह्मचारी सुवेठा परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष र हामी सबैका अभिभावक श्री स्वामीजी महाराजका मुखारविन्दबाट आजको अन्नकूट भगवानको यो विशेष महोत्सव छ। यो अन्नकूट विशेष पर्वको महिमा तत्पश्चात गोवर्धन भगवानको विशेष जो भगवानले जो धारण गरेको छ यो महिमा हामी सबैले श्री स्वामी महाराजको मुखारविन्दबाट श्रवण गर्नेछौँ शान्त भएर। अनि त्यस पछाडि अनि भगवानको अन्नकूट महोत्सवमा जो के व्यञ्जन भोग लागेका छन्, के परिकार भोग लागेका छन्, ती सबै हामीले दर्शन गर्नेछौँ। दर्शन गरिसकेर अनि हामीले प्रसाद पनि भगवानको मिल्नेछ, यहाँ बालभोग पनि मिल्नेछ र महाप्रसाद पनि फेरि हामीलाई मिल्नेछ। शान्त भएर हामी पहिले श्री स्वामीजी महाराजको मुखारविन्दबाट मङ्गलाशासन श्रवण गरौँ। श्री भक्तवत्सल भगवानको, श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, गोदारंग मन्नार भगवानको, श्री स्वामीजी महाराजको, श्री गोवर्धन महोत्सव को, अन्नकूट महोत्सव को, जय जय श्रीमन्नारायण। शांत दिन वाला श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को जय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयाम्न मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। श्रीवत्सटार्यतिशेखर पाद भक्तं बाधूलरंग गुरुपाद सरोजलिंगं श्रीदेशिकेन्द्र रघुनाथ कृपैकपात्रं श्रीमज्जनार्दन गुरुं शरणं प्रपद्ये। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुति स्मृति सूत्राणां हन्तान्वरमशीषम्।
अब शान्त भएर सुन्नुवाला गोवर्धन पूजन अन्नकूट उत्सव भनेको के हो यसलाई अलिकति बुझ्नु होला शान्त भएर बस्दिनु होला नबोल्नु होला मुख्य कुरा शान्त भनेको त्यही हो अब यो गोवर्धन पूजन अन्नकूट उत्सव भनेर हामीले भनेका छौँ यो के हो किन गर्ने कहिलेदेखि यो परम्परा चलेको यो सबै यहाँले केही थोरै समय बुझ्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि जो भगवानलाई अहिले यहाँ भोग लागेको छ समर्पण गरिएको छ ती प्रसादहरू यथासम्भव यहाँहरू सबैलाई मिल्नेछ शान्त भएर बस्दिनुहोस् एक क्षणको लागि बोल्न त बोलिहाल्नु नबोल्नु भनेको खै किन बोल्नु श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको जय नबोल्नु भन्नु वास्तविक यो गोवर्धन पूजन अन्नकूट उत्सव अन्नको उट भनेको समूह कुट भनेको समूह अन्नको समूह कति चिज के चिज बने त्यो सबैलाई मिलाएर कुट भनिन्छ समूह भनेको धेरै भनेको अहिले भगवानको सन्निधिमा जो जसले देख्नुभयो पछाडिकाले अलि देख्न सक्नुभएको छैन होला परिक्रमा गर्दै सबैले देख्न सक्नुहुनेछ त्यो अन्नको कुट कसले यो अन्नकूट तयार गर्नुभयो किन गरियो भन्ने कुरा बुझ्नु परेको हुन्छ जुन समयमा भगवान श्री कृष्ण अवतार भगवानको भएको थियो बहुना जन्मानन्ते धेरै जन्मपछि जस्तो जीवात्माहरूले मलाई प्राप्त गर्छन् भने भगवानको वचन थियो त्यो अनुसारले भगवानले समय समय अवतार लिनुहुन्छ रामा अवतार लिनुभयो मर्यादा पुरुषोत्तम सबैले मान्नुभयो सबै जनताले सबैले मर्यादासँग बस्नुपर्ने नियमसँग बस्नुपर्ने त्यस्तो बनाइदिनु भयो कृष्ण अवतारमा कलियुग लागिसकेको थियो तर कलिले प्रवेश गर्न सकेको थिएन भगवानको डरले गर्दाखेरि त्यस अवसरमा भगवानले अवतार लिनुभयो वसुदेव देवकीको यहाँ पुत्र भनेर आउनुभयो त्यसै रात्रिमा नन्द यशोदा घरमा गएर बस्नु त्यहाँ पनि माता पिता बनाउनु यो रहस्य सबैलाई थाहा छ म फेरि जान्छु त्यसैले त्यस्ता भगवान परब्रह्म परमात्माको अवतार भयो त्यस अवस्थामा नन्दजीले यशोदाजीले आफ्नो बालकलाई गाई चराउनको निमित्त अहिले सानो बालक छ सानो बाछामाथि चराउन सक्छन् भन्ने कुरो लिएको छ बल्ल बल्ल जन्मेका बालकलाई त्यस्तो किन लगाउनु हो भन्ने शङ्का हुन सक्छ त्यो भगवानको इच्छा हो भगवानले प्रेरणा गर्नुभयो भित्रबाट भगवानले बाललीला गर्नुपर्ने छ बाललीला कसरी गर्नुभयो ब्रजवासी धेरै थिए सबैका बालकहरूलाई साथमा लिएर घर घरमा जाने नाम कृष्ण भएको हुनाले सबैको मनलाई चोर्ने कर्षति इति कृष्ण खिच्ने आफ्नो